Buset, lu. Sial banget lagi nonggengin gua. Mak. Apa? Ayo. Ban. Bukan ngarumpul ya. Oh, ini dia, Mak. Yang curhat. Buat apa lu? Mak. Baju anak emak lain sih. Ya anak emak, anak kapal, anak surut. Mak. Nah, Anak emak beda-beda sih, Mak. ya beda. Ileuti. Igulis. Set aing doang. Lu hitam. Ya hidung. Nyeburit. Hirup deui. Aing mendingan paeh, Mak. Ya gua ngidamnya beda-beda. Lu nih, lagi gua ngidam lu ya. Buset ya. Oh, yuk kunaon yuk. Badu sok ngadenge musik bae, semun yang joget. Mang ngidam naon sih, Mang? Gue lagi karaokean, gue ngidamnya karaokean sama bapak lu. Terus Iya, gue lagi karaokean, gue lagi joget-joget, goyang-goyang, asal denger musik. Keluar lu. ya mah tega. Cuma apaan yang sering kena yang baik? Cuma tak karunya ke aing. Atuh lagi yang kena ngidam ih di bawah bae. Ngedangdut. Itu atuh masa kita mah gelis. Lady mah lain ngidamnya. Gue mau pengen ngidam Desi Ratnasari, makanya cakep putih. Cedah, dia si Ratnasari. Set, atunya nama geus-geus si Rahel. Tuh, rada heuleung gitu mah. Pak. Itu Ipan naon, ngidam naon eta? Udah bengkong. Penting gitu. Gue ngidamnya ini bocah. Buset. Bakong berentung. Gue mau pengennya kenalnya sama Brad Pitt, ketemunya sama Ucok Baba. Brad Pitt. Munculnya Ucok Baba ini mah. Nes ya malah. Dangjing dokter iki Brad Pitt segala. Si nyata Brad Pitt man. Ah. Noras ya mah. Aduh, ampun dah. Lu ngapa emang nanya kayak gitu? Itu masa beda sorangan sih, baduy. Ya beda lu mah. Lain yang lain gue pada yang mandiin susu lu ke Oli. Ini panggilan Oli pan. Lagian jangan-jangan siapa keletiknya di beres susu, tah di minuman susu yang di minuman Oli meureun. Geus mah Oli di bengkel Udin meureun. Oli di bengkel Abong ngadi. Ngahiji. Tapi kan kalau Ipan diminumin susu tinggi Oh, bakalannya. ayo. Ya dia mah susu apaan? Susu kambing. Kambing mah bagus tuh mah. Jangan bisa letik itu. Pas cuma untuk gede. Lagi beranaknya kepencet kali ini mau bidan. Kepencet naon? Bidan narik pala tadinya mah. Lu mah keluarnya pantat duluan. Jadi kebetot dah tuh. Kata gue gak ampun, dah gue mau beranakin dulu orang sama yang lain-lain semua. Mak. Baru yang nanya deh. Ini apa lu? Bapak kan masih, Mak. Teka jelo-jelo. Dia pernah nyelip bapak. Pakai nanyain bapak lu lagi lu lah. Itu naon? Sedih kalau ceritain mah. Tulis sedih mah seuri. Gini ceritanya mah nih, dengerin mak lu ngomong. Sedih mah seurik, Mak. Buset. Ceritanya mah begini nih. Sama lain ceurik. Dulu bapak lu lagi gue mau bikin nih Ban. Oh, ono nyono. sipan. Lagi gue mau bikin sipan. Bapak lu patah anonya. Apanya, Mak? Bapak Naon nama? bapak lu patah. Kagak kuat mati. Apanya patah? Melento ya gitu, Mak. Buset dah.
Berarti nu mas seukeut biasa. Setpan menu bapak main potong mas seukeut emak. Nu bapak mintul meureun. Ini gue syukur-syukuran dapat dia. Setengah losin. Aduh, anak gue macam-macam bahaya lah. Lu PA. Emang salah diasah. Kayak setengah. Ini seperapat. Aduh, ampun dah. Berarti nu mas seukeut. Teh karunya bapak. Berarti bapak kita mau bikin film keren, Pak. Matinya seorang lelaki di atas ranjang. Patah gitu, patah. Oh. Atuh katanya kasihan masa malah diketawain. Mama iya, ini mah. Ini kalau nya gue lagi ngomong bapak lu lagi bikin lu patah lu ketawa gue jadi ngikik. Gila lu. Itu jadi aneh moderna. Coba kuban bayangkeun. Kernyieun Ipan. Melentoy.